bengisacela ukuthi ngibonge kakhulu inkilosela ekhaya ngizele umhlolo. Ekhaya kwaphumali ngazobonga kubaba. Indlu abadala simisile yafulelwa nje. Kanti nodadewethu uyakha ekhaya. So kwenzakaleni ngihambile ngaye ekhaya ngabuya inyawo lidumbile. Hayi ngalitshela ukuthi ngoba ngawa mhlawumbe kuvuka lokho ngoba futhi kuyabanda. Kanti lutho indaba enkulu. Ngathi ngisebenza lana ngafike ngayishiyela yena udadewethu. Udadewethu uthe uyavuka wathola ukuthi singezansi asisasebenzi. Akasakhona ukukhuluma. Wamemeza, wazama ukuthi amemeze. Wazama ukuthi amemeze, weza umntanakhe. Makafika amehlise embhedeni singezansi sakhe asasebenzi. Nami ngapha ngibuya ekhaya inyawo livuvele. Kanti ngizothi kusesenjalo ufike kimi ukuthi thatha itswayi insebenzo yala ekhaya uyifake enyaweni inyathela kabuhlungu libuhlungu inyawo livuvukile lizinalithi ngafaka itswayi leli athi uma ngifake itswayi everyday ngihamba ngalo ngisho endlini ngilifakile ngihamba ngalo. Udadewethu ngathi sebenzisa umkhuculule namafutha nokunye kushiyele kona ngoba siyakha. Hayi nangempela mina ngibe ngcono njengoba sakha kanjalo. Kwafika nje usuku basagubhe i-foundation. Kwafika ukuthi ngithathe insebenzo yala ekhaya ngiyiqhele la kwi-foundation ngoba ngizwa ukuthi angikho right angikho free. Kanti udadewethu uzoba ilento le ayiyo yokuthi afe isingezansi. Ngiyabonga kakhulu la engilosini yaseNkabeni. Ngibonga futhi noba umprofethi wethu ukuthi abe khona for empilweni zethu ngoba ngabe ngikhuluma nje udadewethu akasekho. Ngomgqibelo aye esontweni usonteza yona. Makafika esontweni bathi kukhona udadewenu omkhonze kakhulu udadewenu niyasebenzisana. Bebamshaye umvulelo wofudu. Wena bebakuthumelele ngesilwane ubonge lezinto ozisebenzisayo. Bebakuthumelele ngesilwane bazothola nje uthule ungakwazi nokukhuluma ungakwazi nokuhamba. Ngiyabonga kakhulu maqhawe ngisazobuya futhi ngizobonga.